Hola chicos, hoy día una vez más estoy con ustedes. Vamos a ver algunas expresiones en español. Por favor, no olvídense de suscribir al canal para que tienen la oportunidad de ver los próximos videos que vamos a subir. Por favor, suscríbanse ahora mismo. ¿A qué hora te despiertas? ¿A qui l'est ou réveillé? ¿A qué hora te despiertas? ¿A qui l'est ou réveillé? ¿A qué hora te despiertas? ¿A qui l'est ou réveillé? Yo me despierto a las 8 a.m. Moi réveillé à 8 a.m. Yo me despierto a las 8 a.m. Moi réveillé à 8 a.m. Yo me despierto a las 8 a.m. Moi réveillé à 8 a.m. Yo me salgo de la cama. Yo me salgo de la cama. Moi levé nan cabane. Moi levé nan cabane. Yo me salgo de la cama. Moi levé nan cabane. Moi levé nan cabane. Yo me salgo de la cama. Moi levé nan cabane. ¿Tú desayunas? ¿Tú desayunas? Est-ce que vous prend déjeuner? Est-ce que vous prend déjeuner? ¿Tú desayunas? Est-ce que vous prend déjeuner? Est-ce que vous prend déjeuner? Yo me lavo los dientes. Yo me lavo los dientes. Moi brosser dents moi. Moi brosser dents moi. Yo me lavo los dientes. Moi brosser dents moi. Moi brosser dents moi. Yo me lavo los dientes. Moi brosser dents moi. Yo tomo una ducha. Yo tomo una ducha. Moi baigner. Yo tomo una ducha. Moi baigner. Yo tomo una ducha. Moi baigner. ¿Ves televisión en la mañana? Est-ce que vous regardez télévision le matin? 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 Yo reviso mi teléfono. Yo reviso mi teléfono. Moi garder téléphone moi. Moi garder téléphone moi. Moi garder téléphone moi. Moi garder téléphone moi. Yo reviso mi teléfono. Moi garder téléphone moi. Yo llamo a mi hermano. Yo llamo a mi hermano. Moi relé frère moi. Moi relé frère moi. Moi relé frère moi. Yo llamo a mi hermano. Moi relé frère moi. Yo reviso mis correos electrónicos. Moi réviser email moi yo. Moi réviser email moi yo. Moi réviser email moi yo.
Mwen revize email mwen yo. ¿Tú conduces para irte a trabajar? Est-ce que vous conduis pour aller travailler? 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 ¿Tú conduces para irte a trabajar? Est-ce que vous conduis pour aller travailler? Tomo bus para irme a trabajar. Mwen pran bis pour mwen aller travail. Mwen pran bis pour mwen aller travail. Mwen pran bis pour mwen aller travail. Tomo bus para irme a trabajar. Mwen pran bis pour mwen aller travail. Mwen pran bis pour mwen aller travail. Yo necesito tomar un taxi. Mwen bezwen pran yon taxi. Yo necesito tomar un taxi. Mwen bezwen pran yon 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 taxi. Yo necesito tomar un taxi. Mwen bezwen pran yon taxi. Yo necesito encender mi computadora. Mwen bezwen ouvri kompite mwen yan. 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 Yo necesito encender mi computadora. Mwen bezwen ouvri kompite mwen yan. Yo necesito ajustar mi alarma. Mwen bezwen ranger alarm mwen yan. Mwen bezwen ranger alarm mwen yan. Mwen bezwen ranger alarm mwen yan. Yo necesito ajustar mi alarma. Mwen bezwen ranger alarm mwen yan. Yo enciendo las luces. Yo enciendo las luces. Mwen lime limye yo. Mwen lime limye yo. Yo enciendo las luces. Mwen lime limye yo. Mwen lime limye yo. Mwen lime limye yo. Yo apago las luces. Yo apago las luces. Mwen eten limye yo. Mwen eten limye yo. Mwen eten limye yo. Yo apago las luces. Mwen eten limye yo. ¿Te gusta el café? ¿Es que ureme café? ¿Te gusta el café? ¿Es que ureme café? ¿Es que ureme café? ¿Te gusta el café? ¿Es que ureme café? Yo hago café en la mañana. Yo hago café en la mañana. Mwen prepare café matin. Mwen prepare café matin. Mwen prepare café matin. Yo necesito apagar mi alarma. Mwen bezwen eten alarm mwen yan. Mwen bezwen eten alarm mwen yan. Yo necesito apagar mi alarma. Mwen bezwen eten alarm mwen yan. Yo no veo las noticias. Mwen pa gade nouvel. Yo no veo las noticias. Mwen pa gade nouvel.
Mwen pa gade nouvel. Yo no veo las noticias. Mwen pa gade nouvel. Yo me lavo mi cara. Mwen lave figi mwen. 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 Yo debo lavar mis manos. Yo debo lavar mis manos. Mwen dwe lave men mwen. 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 ¿Quieres comer algo? ¿Quieres comer algo? ¿Quieres comer algo? ¿Quieres comer algo? Est-ce que vous voulez manger yon bagay? Est-ce que vous voulez manger yon bagay? Est-ce que vous voulez manger yon bagay? ¿Quieres comer algo? Est-ce que vous voulez manger yon bagay? Yo limpio mi habitación cada semana. Yo limpio mi habitación cada semana. Mwen propte chambre mwen chaque semaine. 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 Yo hago mi cama. Yo hago mi cama. Mwen range cabane mwen. Mwen range cabane mwen. Yo hago mi cama. Mwen range cabane mwen. Mwen range cabane mwen. Yo me pongo mis zapatos. Yo me pongo mis zapatos. Mwen ap mette soulier mwen. 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 ¿Sacaste la basura? ¿Sacaste la basura? Est-ce que ou jete fatra? 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 ¿Puedes abrir la ventana? Est-ce que ou ka ouvri fenêtre là? 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 ¿Puedes cerrar la puerta? Est-ce que ou ka fermer porte là? 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 Yo peino mis pelos. Mwen peigné cheveux mwen. 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 Yo voy a trabajar. Yo voy a trabajar. Mwen prale travail. Mwen prale travail. Mwen prale travail. ¿Puedes darme un vaso de agua, por favor?
Est-ce que ou ka ban mwen yon verre de l'eau, s'il vous plaît? Est-ce que ou ka ban mwen yon verre de l'eau, s'il vous plaît? Est-ce que ou ka ban mwen yon verre de l'eau, s'il vous plaît? Est-ce que ou ka ban mwen yon verre de l'eau, s'il vous plaît? Est-ce que ou ka ban mwen yon verre de l'eau, s'il vous plaît? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Qui ça ou a fait? ¿Qué estás haciendo? Qui ça ou a fait? ¿Qué estás haciendo? Qui ça ou a fait? ¿Qué vas a hacer mañana? Qui ça ou pral faire demain? 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 ¿Tú tienes planes para mañana? Est-ce que ou gen projet pour demain? 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 Es hora de dormir. C'est l'heure pour dormir. C'est l'heure pour dormir. C'est l'heure pour dormir. Gracias por ver este video. Gracias por ver este video. Merci parce que ou tap gade vidéo a. Merci parce que ou tap gade vidéo a. Merci parce que ou tap gade vidéo a. ¿Puedo ayudarte? ¿Puedo ayudarte? Est-ce que mwen ka ede ou? Est-ce que mwen ka ede ou? Est-ce que mwen ka ede ou? Est-ce que mwen ka ede ou?